Forumunun birinci soğuğun kutlarına jığıldı. Elbette her ailede bala tuğlu şatlanıp kütüp siyinip olabız. Biz balalarına bor bakmasını, jığılısını, yürek jığılısını, ömrümüzünü bağışlıyoruz. Hürmetli Remiz Dinem, sizi iflas gününden sağlıyoruz, sizden kutluyoruz. Ушундай көңүлден вакыяны багаттан соң 10 жылдан соң эске алып көңүл этип барып кетип аяктан эске алып насип болсун һәм биз бакыт семьяны кармаган матур итеп шаттап жашарга насип Өзіміздің начальник есімінен, профсоюз ұйымшылығы есімінен, өзімнің есімінен шын көңілден мәдениетші бала табуымыздан